नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन टुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक संचार रेडियो उपत्यका चुना सफ्टिखु मेघार निना चुना डिपी सकला सकला निनामी फाजुमे जुपिन्टा दुनुगला निसे नस्कु सेना चुना ज्याजो खट उडास जिख सिकपिनि ज्यान्या कामी बिगेन टु लाद हो उडास ज्याजो या जी निसो नि च्यागु ज्याजो चुना सिकपिनि याने वइ चुना गुचुरा ज्याजो उडास ठा सट रेडियो उपत्यका चुना सफ्टिखु मेघार ज्या परिकल्पना उडास समाज ख्वापो कठ न्यवय कठ याने वइ चुगु उडास ज्याजो सिकपिनि हरेक बुधबार सुटासे चटटा इलनिसे गुटटे इ तका जि बिगेन टु लाद लिसे निना वइ चुना दिगु ज्याजो खट ठुगु ज्याजो सिकपिनि रेडियो उपत्यका.com.np याना हलियंको रेडियो उपत्यका बेबी ज्याचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाकिङो रेडियो उपत्यका तरंग मार्फत सकल हे जित ठुगु ज्याजो निना चुना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास ठा सट उडाटिको प्रचार याको आजुकया निसुना टको ठुगु ज्याजो लछि उडाटिको गतिविधि उडाटिको पुख उडाटिको खलाबला उडा समाज नाप उडा गतिविधि नाप सम्बन्धित ज्या विभिन्न कठा मसिका मतदबु र विभिन्न खट नेबेको आजुकया ठुगु ज्याजो टाइ निसे सिकुरिङ हने हाइ जुगु छ जाहि जेनमे थौन ज्याजो शुभारम्भ या पाख्यो ने सपु नेपु संगो अलि लोगो हागुमे अलि ठुमे सकला उडास ज्याजो निना दि नियमी भाजुमे जुपिनिगु भि उसाया काम नेसे तो छपु लोको हागुमे ठीक पनि हिनिति ज्याजो उडास ज्याजो छ
Songoli logo hagu meruga naska chikna las Christian chuna jazo khata udasa leji kha chikni janya kami begin trado thukha radio patika chena soft ko meka harja taranga jazo udasa ma janya boya radio patika chena soft ko meka harja parikalpana sa jana chongutu ko udasa jazo thong cha sikuni jane nisawo ni chago jazo yafeta tala ko jila Tusujan apa sisa jazo nyake pakai one jazo daklen hapang upo kata hapne thai sisa uda samaja pikana wai chungu bidibia de khan yavego ajukaya sisa chikpinda a bidibia nyevet no kuja tuke unity sakarme prem hira dwadar pakai chikpinda uda samaja yana chungu binne bidibia mate chago bidibia thau chikpinda nyevet no jula jasa to bidibia nin pakai one jazo rasa jazo ya daklen hapang upo उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत ठाउँ सु शिवले या माग जाजो मट बिउ वनेगु दागी ना पचासी जा वनेगु बारे छु खन्यटन तेना सु सिना दक्षिण दुने या मागु ठिठी जाजो मध्ये या बले यौला ठो चतुर्दशी कोनी या खुनु कोने पाखे कुमारी भेल्लु गणेश साली बले उडाटे शिपिनी नाम मट बिकी छेगु याई ठबले थगु छया इ मया निम मिसा मचा छमेसित झझ डाक टिसा वस्त पुङ्का कुमारिया रट गनगन सालीगु ख अन ट्वालन ट्वाले पाल्चा बिकी छेगु चलन्दु ठबले ठ ठिटी पास भाइ पि नापलाको सित ठपि नाप बनयंकामा मचा एत पाल्चा चाका लाटे बिकी ठुकुनु म्या मचा पिना मचा दिला जपि फुकी त सक्ले छे ठेनकी इले हे नके टोंकी याना कोने या कुमारी साला न्यसालकी मट बिउ बनेगु सुरु याई ठबले ठगु छया दिएको थि निछे पाल्चा चाका मट बिया टले चम्पी द्यपिन तनी पाल्चा मट बि अनले कुमारी चाहिएको ठने कोने छेज फुकी त ठठिटिपि मिजपि सक्ले चाहिला मट बिगु याई ठबले द्यपिन त ले कजि पाल्चा चाका तैसा ठठिटि पास भाइ पिन्त बोगु पाल्चा ब्यान डलु चाका बिगु याई अठे ठुकुनी ये कुमारी भेलु गणेश या रटसाला न्यसालकी दागी पिठेनुगु जाजु ठुगु दागी पिठेनुगु जा परम्परागत रूप मरुटवाया ताम्राकार समूह पाखे सलन द न्यनिसे न्याकवै चंगु ख ठुगु दागी पिठेनुगु जा मरुटवाया लुकु फल्चा नाप स्वाना चंगु ताम्राकार पिनी आग छे पाखे न्याकेगु ख थबले मरु ताम्राकार गुठियारिया मे परिवारय छम किसान दागिया रूपे तिसा वस्त टीका ख्वापा टेका सामूहिक रूप दागी पिठनेगु याई अले ठुम दागी नाप ठुगु दे सिपी व्यक्ति पिनी छे जपी विशेष याना कला का म्यापी दागी नाप कुमारी चाहिको ठने कोने ट्वालन ट्वाले चाहिलिगु ख दागी जुइमो व्यक्ति सुठे हे मोलुया निसी याना ब्रते चोनी दागी छैपी गुठियार पिसन आग कोठा बठिला पूजा तयार याना सन्ध्या इले कुमारी न्यासालकी दुनिया मुनिया सहित टिम्मे बाजन थाना दागी पिटे यंकित पूजाय गुठियारिया ठाकुली नकी पाखे दागी यात विधि पूर्वक पूजा यासे थने कोने चाहिके छेगु जाय ठुक्ट पूजा याना दागी यात पिटे छे दुनियो दागी नाप नगर चाहिली पि
डोलोन द बर्खी चना चौपी दागी नाप ल्युल्यु वना चाहिले गुयाई ठुक्ट दागी नाप ठने कोने चाहिले ढुङ्का मरुई ठ्याङ्का मरु सटया न्योनिया पुटी सटले ठ्याङ्का ठम ल डुच्ची होले त जनवयगु अन्न ढेबा फुक अनुपङ्का कोचाकेगु परम्परा डु अन सक्स्या मरु हिटी वना ख्वासिला ठगु छे वनी गुली यंकी डहले वना मोलो वनी बिन दु दागी गब्ले निसे चले जुलो दैगु छु लिखित प्रमाण मडुसा नापा इन्द्रय माया स्वर्गीय व्रत चोंबले पाल्जा स्वा मागुली इन्द्र ये वया स्वा कावबले इन्द्रया त स्वा खु मडका जनतै उके मामस्या ठका मवगुली छुजल टका सोबले पेपुंग चिना टगु खना खसु बिया का या त टोटका यंकल ढैगु तापुडो नाप इन्द्रया मा दागी पृथ्वी लोके वबले दागी नाप चाहिला ठ मरुपी परिवार पिन्त चिर स्थान्तिय कामना यासे नापल्याट नाप वनी गुठैगु न जनधारणा दु ठुक्ट ठगु छे जया सुसिना ठौटक दागी वनिगु परम्परा याने जंगुदु ठोछगु छि नेवाटे संस्कृति संस्कार कठ क्यागु यानवै जंगुदु थबले दागी नाप वनी पिस निछि छु नै मको ड्यालान हे जनिमा ठये जले मटु बिउ वनी बले वो दागी नाप चसे ज्या वनी बले छुछु यामा ढैगु बारे विक्रम सम्वत 1995 साले प्रधानमन्त्री श्री 3 महाराजा जुद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा या पालम पिडंगो उदास जातिको व्यवहारको किताब रहेको सकोचा या मट बिउनी बले मट बिके छोइम मचाया त यको तिसाचीका तडक भडक ज्ञान छोए मजु खाले लुया स्वा छप शिरबन्दी छगु शिख छमा चुरी छजो कल्ली छजो टक्क टीके जु वसोया अप टीके मजु ढका चैत गुडु थे नेपाल सम्बत 1119 साले उडाय समाज पाखे पिठंगु उडाय समाज या सामाजिक विधि व्यवहारीय नियम दैगु सपोजा सुसिना मट बिउ वनि बले व दागी नाप चसी ज्या वनिगु खे मट बिउ वनिगु ज्या अनिवार्य मया नाप दागी नाप चसी ज्या वनिगु ज्या डिका छोए ढका चैत गुडु अठे नेपाल सम्बत 1131 चौला गा दशमी शनिबार खुनु पिठंगु उडाय जातीय मृत्यु संस्कार सिसा निसे दक्षि तक विधि व्यवहार ज्याज सफोजा सुसिना मट बिउ वनिगु दागी नाप चसी ज्या वनिगु बारे ठटे चैत गुडु दागी वनिगु मट बिउ वनिगु यला ठो चतुर्दशी कोन या खुनु दागी वनिगु याई सिमेसिया का म्या बाकला निछि ध्यान राना कुमारी न्यासालिकी दागी बिहा वम नाप कुमारी चाहिको चाहिली दागी नाप वनिगु बहनी लिबाक टकन जी ठोको चालकी तिनी दागी वना वो पिसन नै ठोहे दिने सिगु छे चोपी मध्ये बा ठ लाम मिसा मचाया त जिको बालाका छापिया मट बिके छेगु याई म्या मचा भिना मचा जिता बाजु बि सक्षित बालक पेनकी मिजं त तको मट बि वनी मचालिसे कुमारी चाहिको चाहिला पाल्चा मट टटावनी उडा समाज या निर्णय दागी वनिगु डिका छेगु ठुक्टा मट बिउ वनी बले वो दागी नाप जसि ज्या वनिगु बारे उडा समाज पिट बिउगु विधि व्यवहारीय सफटी चैत कठन जक यात झि सक्षित उडा समाज इनापिया गुडु कोइको जिसु बारे सान्जुना सहकारी पासा प्रेम हेत लारे जुएटा वेकन बिटिवारे बारे छुपटी त कजित न्यबडिला उडा समाज पिकान टको सपु पाखे न्यबगु ठुकु पिटिबियार सिकपिन छन ठगु जीवने अमल्यन लागु बेना एकी देखो आशा फलसन जे कै चिनु दिला सभ्य व बालागु समाज निर्माण यागु जिति पासे पामयको छ ज्यायान निफुसा जिगु जातिगु जिगु समाज निति न्यबले बालागु जी देखो आशा फलसन कासन जी आरसे ज्याजो सम बचाको दिपा पाखे भने दिपा दुका ठुकु आया उडा गतिविधि पुखै रुपे जनबेको छि ज्याजो उडा छ जेजु छ ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 9801202535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, प्रोभाइडिङ बेस्ट अफ केयर विथ कम्प्यासन। जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो।
यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा, आमा, दाई, भाइ, भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौँ। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौँ। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौँ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौँ र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो। कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजय भक्त श्रेष्ठ, ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल, ज्योति भवन, कांतिपथ ये। टेलीफोन नंबर 416500 41637000। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. रेडियो उपत्यका निका खुसी बसाको डिबाटुङका हानासे कछिम लस्को सेना छ ज्याजो ख उडास जि ख छिपिन ज्या कमी बिगेन तुला हजुर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेगा हर्जा टारंग ज्याजो उडासले ज्या निकाको पेट नि दुगुडु निकाको बोढासा ता असेक छ शिवजुल छ उडा बुख हेफै छ नबुझ उडा बुख दास त उडा तिसे yana छ विभिन्न ख हेबेको आज कया छ ठुकु बुख हेफै छ नबुझ ठुकु बुख उडा समाज प्रचार छान्जे अले सुगत नसिन्द्रकार तयादिको ख राखे पुरादिको ख साकरे पासा प्रेम हिरा लदर पाखे थास ठुगुवाय उडा बुख इन पाखे हुने याज उडास ज्याजो वरिष्ठ मेहालामी मानिक रत्न स्थापित यात अजर अमर सम्मान। नेपाल संगीतकार संघ वरिष्ठ मेहालामी मानिक रत्न स्थापित यात अजर अमर सम्मान पाखे सम्मानित यागुडो। वरिष्ठ मेहालामी लिसे संगीतकार स्थापित यात उगु सम्मान वेकहे छे वना ल लागु ख ठाउँकने म मफया ठन्या खुमल टारे चंगु छे चञ्चना दिम वरिष्ठ मेहालामी स्थापित यात उगु सम्मान संघ या संरक्षक वरिष्ठ संगीत सम्बोजित बास्कोटा ललान दिगु ख वरिष्ठ संगीतज्ञ स्थापित यात वेकए छेवना उगु सम्मान बापत 6 लाख झिन्छ सव झिन्छटका डा ल लागु ख संग ब्युगु उगु जानकारी कठ कोरोना संक्रमण या जोखिम मजुल ढासा लिपा छगु तजिगु ज्याझय याना सम्मान ल लागु गोसान जेचंगु दो विक्रम संवत 1994 सालले या मखटले जन्म ज्यादिम वेकल 2007 साल निसे औपचारिक रूप ठगु गायन यात्रा न्याका दिगु ख वेकल डक्ले नापा मचा मेहाला ठगु गायन यात्रा न्याका दिगु ख एकको सुभाद्य छन चुना बुख भूमि प्रेमिरा तुलाधर अले बुख छोमी सुगत नसिन्द्र कार्य अले उडा समाज प्रचार छान्चे भवानी तुलाधर जुएट वेक अप छ बुख पना व सोया छिट ग्वालेन्डिल वेक अप सकुसित सुभाद्य छ आरस जे बचाको डिपा पाक्ने डिपा ढंका टुगु आया उडा व्यक्तित्व जनावेको जी जाजो उडा छ जेजु छ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भएनी छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईको छोसु तपाईको हरि च्याको म पनि यो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ रोड एडभेन्चर
घरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि। हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Narwar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350। माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता। Modern Yewa English School, Narwar, Kathmandu. Phone number 4249350। A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. मेरो सुपर कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै सुपर प्यारो। पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो मैलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो, हामीमा छ हिरो। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। रेडियो उपत्यका Kakuji bota hago di badung ga hanas kachik mulas kusiana chuna. Jazo khata uda sale chikha chikpinja nyakami bigin tuladar. Jazo uda sale arasa chi lipangu betendung ru lipangu bota sata chikpinja shwejula. Harek wasa chama uda pekti tuku jazo sam pona sa wake up ni nuga kha uda sa marfat pai chuna uda. Wake up ni समाज पे chung योगदान wake up sa yana chung च्या khaya. Sarcha परिचर्चा यागोल उगु च्या ख पाखे. Mole wake up ni dairi go nuga kha पाखे चुप कठा चिकजन अनुसरण yana ठाकु जीवन लागु yana दि फेदेगु आशा फलसका चिसो ठुकु पो ने भइछ नजर पुरा छ ज्याजो पाके छ हरेक वास छम उडा व्यक्ति खलबल यागु दौरान छ कोरोना न्य हरेक व्यक्ति टुकु स्थिति स पना वेक अप नुवा खट्टै चुनु छ लिपाङ उले कोरोना लोचों का टुका छ सुन व्यक्ति एफएम प्रत्यक्ष रूपमा बसे जुमिया प्रविधि युना चक्ल उडा व्यक्ति रुपी ना पछि टुकु ज्याजो छ खलबल ट्याकचनको दौरान आ जुमिया प्रविधि वेसा छ टे पिने चोपी उडा टेगु ख वेक अप नुवा खन्न काट चिटा लागु जुले जुले ठौन छ अमेरिका चुना दिमा प्रज्ञा रत्न टामनाकार नपछि खलबल ब्याको वेकै बारे खनामा आशा वेक नाप नेपालले चुना टिसा व्यापारी न चुनाउ विगत 13 डन निहन्निसे अमेरिका चुना ठगु व्यापारी न चुना दिमा वेक प्रज्ञा रत्न टामनाकार नपछि खलबल या नगु जुल वेकै नाप बुद्ध धर्म लिसे महायान पाके मन कोसाका ह्याना वैचुना दिगुलिङ वेक नापछि बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्या खलबल ब्याको जुल वेक न बुद्ध धर्म शिक्षकको विचकको एकको हे या पिने न चौरो वेक लिसे बुद्ध धर्म रहेको छु बुद्ध धर्म महायान ठेरावाट बुद्ध रहेको छु बुद्ध धर्म ने अवस्था चुनिरहेका न खलबल ब्याको छ वेक न ह्याका वैचुको तिसा व्यापारी खन औ तिसा ठुकु ज्याजो छ हे भएको जुल वेक सफल व्यापारी कठना जातिमा व्यक्ति ठोक्ने अमेरिका चुना ठगु के व्यापार व्यवसाय यहाँ चुना दिगुल नस प्रज्ञा रत्न टामना कार्य नुग ख ज्याजो उडास ज्याजो या डकले लिपांगु पो
देखला पाछु लस्कु सेना जना ठुगु उडास ज्याजो या निसाव नि ज्याको स्वा जजल थौ उडास ज्याजो या जिसा निसाव नि ज्याको बो न्याका चुनको ठुगु दौरान चाहिँ प्रज्ञा रत्न ताम्राकार गुठुइले चाहिँ अमेरिका चुना दिगु अमेरिका चुनाको ठुगु इले अनैपति वातावरण थारासिने डेन्यंक हे कोरोना हलिन्यंक हे कोरोना ज्याचंग ठुगु इले चाहिँ अमेरिका युपति ठुगु इले चाहिँ छि गन्थाको चुना उडु गु स्टेट चुना उडु अन चुना ठासे चाहिँ कोरोना युपति लोचो अथवा अवस्था गेछ खलाबाला अनन्से सुबि थना कोरोना अवस्था आठौं कन्नाला जिचुनो काउन्टीला करिब बेमर दासा जिल्ला होला तना जिचुनो मेरील्यान्ड का अमेरिका मेरील्यान्ड स्टेट है होला जिचुनो तने मोन्टगोमरी काउन्टी रही तना जिचुनो काउन्टी तो काउन्टी ला नीले जिरोला तना मेरील्यान्ड हस्पिटलाइज जो भी सेज वान्छ के तनिका तना भ्याक्सिन न तने करिब 70% न तने फुल भ्याक्सिन का रुगला होला जिचुनो काउन्टी आठौं कनाला तना आठौं नि थोइ दिन निसे मास टाइम हरगा गभर्नमेन्ट न डिक्लेयर आउ छि नेपालले र विभिन्न कठाया अथवा इन्टरनेट मार्फत छि भुखट सोचाउँदै जी नेपालले भए अवस्था दु हानज क नेपालले कोरोना युके दोस्रो भेरिएन्ट वेयर भए लकडाउन न जुल कुनै वास्तविक स्थिति सेवा अंकने सरकारी र ज्याखो सेले चाहिँ छिटो गएको कठाया युपा फरक छुटा थन वा आखना नेपालले नेने बेला तैने थन तैने कोरोना उखन थौने रामहरुका थौने विषय तैने जुबला तैने थन लकडाउन याउका मलाई एकदमै पहिला जो तन्न तर चुरासा लकडाउन छ तन पसापिसा नेउनी फुकन्छ न उताइमा न सुते तैने सात जनी चाहिँ 9 बजे तक छ मलाई अनि फुकासा मास युज मास त्यानी अनि सेन्ट्रलाइज युज है ग्लोब युज है पसाउन्ट अर्जुनले तैने फुक थन सिस्टमेटिक टामलका तैने दान्जो फुक सिस्टमेटिक एके पासा जितनो काउन्टीला आसम फाइला मजो नेपाल तने तक सला भूलाल जुलो घटाना पसा चाकल की भूजला अठ्याना नेपाल साइड चाहिँ कन्ट्रोल या मफुला अल तेन्सोगा अल छौ तने आना भ्याक्सिन नाम प्याम होला नेपाल मगला तन पुले याक्न भ्याक्सिन प्याम अल तन हस्पिटल न सुविधा दो यागन जुसा तुरन्त सुविधा दो गाची पर्ना जुसा हस्पिटल नेबला तुरन्त आइज टेक केयर है अमेरिका चाहिँ बससराई ज्या चाहिदियो अमेरिका उना दियो चाहिँ जी 2008 भयो 13 वर्ष फना चाहिँ 14 वर्ष छु नापै पुटी थने खलाउ खस नापै पृष्ठभूमि थने पुटी खलाउ खस नापा छि थमे चुना अथवा नेपालले चुना दिशा जोलया व्यापारी नदीम व्यक्तिगत खटाउना हम कुनै वो जोन दुकी मरो गएको ठाया दिशा जोल व्यापार चाहिँ यहाँका चुनाव ख थन्जुको निस नेपालले जितने नापा चाहिँ मरुया पसाटे केउका मंगला 3 वर्ष तयारी अले लिपातने जे थमेला त पसातया जो तो पसातने टुरिस्ट पसाका मंगला टुरिस्ट त मिउका तने तो अंगु बंगालो त पेन्डेन्ट रिङ फुक गुली माउका तने जे त मिस्टर त मिलन त मार्टी सजलंगा वो फुक तने मिवियन चनो गने करिब जे चाहिँ थमेला चाहिँ 24 वर्ष पसातया थमिली उ व्यापारी खलान चुनावले चाहिँ अपोड है टिसाइपटी खलान चुनाव वइपटी जी ट्रिसेस एकु जी दाइथे वइपटी चाहिँ खकी लुया ट्रिसेस पर्यटन देश चाहिँ एकु पर्यटन देशएको ला खास वइया चाहिँ अप या इन द विसले लुया पासन चाहिँ त्यो इन्सान लुया चाहिँ 14 क्यारेट 18 क्यारेट कुनै अप धाम मथ्यो इन्सान अले जिता नेपाल सुर जसले चाहिँ आटकन लुया चाहिँ इन्सान वइयाएको कारण छु खजी वो इब्री दिसाइगु वो यो छारा छ इमी तना तने छिटा दे लोयो आन्याले टिउ अया किस्म मगलाई मे फेसन हिसाब जोडी वो त्यसो जला छरा छ चिप जला छ डंग जला अला सकले छि तना जतनी समे पैसा के थाई बर्स्टोन अनुसार इन्सान है अला यो जना न त चेन यासा पासा खर्च या मोलिन अपतने वो त्यसो हेको गन्छ किसे व्यापारी लगाइ जोसी गुल्डा गएको ठाउँ चाहिँ थो ई गुल्डा गुलिङ हनी से के मन को ये सब व्यापार लगाए जतन कम से कम तने 40 42 वर्ष था आ ठौकनेला छिउ कास तने नेपाली चिसायो तने अपासन डिमान्ड भन्छ मंगला नापा गो का के नेपाललाई एकदमै नापा तने 5-6 वर्ष यहाँ त के एकदमै डिमान्ड हो छि चिसायो नेपाली हो वो कम्पेयर तने हमकने तने चिसायो तने विशेषना तने अमेरिकाला
फ्यासन त्यसै चाहिँ व्यापार मन्त्र रह्यो चाहिँ यो मलाई एकदमै कम छ नापे कम्पेयर तर पाटपट हो मको तर 4000 नकली टिसन यको प्याला अले मिसिन मेड यको प्याला छ ह्यान्डमेड इसमें अले इबिन अब कम्पिटिसन छ या न थाक्वे होला अब ज्यान एकदमै यो पावे त लुगा तामाकार ढासा त चाहिँ तिसा जुलाई व्यापारी एकु लगे जो बि मुन्ट जी खम तो व्यापार मज्याउ ख अथवा कम ज्याउ ख अथवा अवस्था के ख हो मज्याउ मक्के मेन चाहिँ ठाउँकने मनो ट्याट फ्यासन हिसाबमा तले जुजुला मलाई अन फ्यासन चाहिँ ठाउँकने छिस उली भेराइटी न बीम अफ त डिजाइन मलाई एक चिप मलाई डंकन बीम अफ त अजुबला ठाउँकने चुरासा इसमे झिसमे डंक बामा लाका चाहिँ नकली टिसा या सकली टिसा न एकको प्याङ मलाई नापे कम्पेयर अर प्याङले अलि छि बिना प कम्पिटिसन गर्ने मफ्ता किन जान करे नेपाली ज्यागु छिन तिसे व्यापार न्याउ अमेरिका उना ढुंका न उको ठाउँ वे व्यापार न्याउन जो ख अथवा अमेरिका चाहिँ गएको ठाउँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ जी थना वया चाहिँ मलाई वया चाहिँ तितारमेन डबला पसा तया प्र्याक्टिसै व्यापार हेरौ का जी मलाई तन मलाई चाहिँ पसादै मलाई पसादै त कोभिड वे न्याल बा ठिकै जो मामला मजो कोभिड एना ठु व्यापार मोजु ख कोभिड एना एकदमै म जरकाने मलाई नील लैथे जरका तन व्यापार तर मलाई अप पसा बन्द ज्याउला मलाई मलाई क्लोज चाहिँ ज्याउला अझ्यान व्यापार चाहिँ नि तन एकदमै नास ज्याउला तिसा व्यापार मोजी ढुंगा चाहिँ गएको ठाउँ व्यापार व्यवसाय आथने जी चाहिँ त्यसा व्यापार ना सिड हामल गाउँको न डिसेम्बर तक जी पसा तया डिसेम्बर नि चाहिँ आप ब्रेक काटे ब्रेक कै चलाउनु भने थारा छ एकदमै मल न करिब चाहिँ क्लोज या सिचुएसन एटेन्ड हुँला अझै पसा पिसाना मान्दा न्यू था त चाहिँ सक्लो चाहिँ ठाउँको सिस्टम तनी सिचुएसन अनुसार उले ठिक मना नि त आगे जिता अझ्यान नि मे चाहिँ सुरमै नि आंगन पसल चाहिँ टिसा ब्याग मेच ज्यादा हेर्नु उले तले जन टिसा ब्याग मेच टु मेरे छ ए टिसा ब्याग चाहिँ मिस्टर लोन त ल लोन त ल ले छि नेपाली एउटा स्ट्याचु ह्यान्डीक्राफ्ट तयार न मेच हो केमला नेपाली व्यापारी तरिका हो विदेशी न व्यापारी तरिका छु जिताला पासन छु म पाठे 4000 जिन नेपाली न विदेश तयार व्यापारी आउ गए सदस्यहरु मको मलाई थन्ना विदेशतर व्यापार चाहिँ जो लागेला छियामा बाका नेपालले गरेको अठाका छिया यो उले सम्म के जिता नेपाली पोलिसी तयमा मलाई प्राइस दिकमा थन चाहिँ प्राइस तयमाला पोलिसी तयमाला अट पसाइ रुल अनुसार फुको बैठकमा अला इबो गन पसाटको का अनि काउन्टी अनुसार भन्ने माले छि टाइम अनुसार पसा चाके दिउ जिथे थे न्याबला चाकले न्याबला तिल अरिया मर गन यार के जर्मन लगाए अले थने नियम अनुसार मा नि न्याउ ता तेला तने जिता जिता गटका अरेका तारा त नेपालले न न्याय पे टुरिस्ट का जिता मुला पैटाका अथन बे का दाला दाला पासन छु फरक मखम फर्दर ने लोकल टुरिस्ट अले गमले आमे स्टेट पिन तने टुरिस्ट चाहियो ला बे मल चाहियो लगा छ इंसान म्या मन्या मको अले थल्ला पिने लगा पिने देशे पिला टुरिस्ट ता को बेमर दास जो जिन तना जिरा पसला ने म का सका म के त नि पिला पासन दिन नमला अल थने पे लोकल दामल का थने पे लोकल लाले थने पे अमेरिकन दा ब्ल्याक अमेरिकन मगला स्पेनिश अमेरिकन अब तने भए अमेरिकन दा मगला नापन आप चाहिँ टिसा जुन चाहिँ नेपाली मौलिक टिसा त नेपाली टिसा जुन छिङो नै त ठौले चाहिँ नेपाली टिसा जुन छ बिमफु कारण छिन त लेगे जुन अब भेराइटी कम मात्रामा बिमफु त चुक छिउ यसले छिसयन चाहिँ लजगाममा टामना काटेपटी खसा टिसा जुन व्यापार को न्याउन चाहिँ जो व्यापार व्यवसाय आज संकटै लाओ खट हटा जी व छि यदि कम्पिटिसन है भने भाषाल त संकट लाग्ने तन्तने लाग्ने यसमा अब इ त नो स्टाइल नो किस्म बजार गया डिमान्ड व अनुसार जीवन पासा कि तेगे जी पे मको आना पे किस्म मुन्यो नप्या दगा ताला सा त तने व नासा जाउने फोन खण्डु गाटेको छ ठोला जुला छु टिसा व्यापारमा सम्बन्धित जे बचा खला खाना देखा
टुपटी बारे खला मासे जे छिउ पृष्ठभूमि अथवा अन जे छिउ नच कोठाना ख एको बुड्डे बुड्डे झण्डा त छि ठगो हरेक से तै चोङडु बुड्डे बुड्डे माहौल बुछि अनचुना बुड धर्म इ माहौल छि तो माहौले छि चुना दिगुदु केतला उडा त्यासा त बुड धर्म मन को सापी जाति ते का मसिका बिट तालाका चोङ ठुगु इले न छिन बुड धर्म आस्ते मन कोसाको म व्यक्तित्व जुल छि चाहिँ बुड धर्म गुको ठागो मन कोसा गे ख अन बुड धर्म प्रचार बुड धर्म छि गुको ठ लगे चनोडु कोसका कान्छ अझ खास छैन मगला जे नेपालले से बुड धर्म पटिला स्टार्ट बुदला अछि बाबुरा हल्का छि बुद्धिस्ट जुल मगला अलि नेपाल ना पि मा पि पकडला छेम त पाल जतनी पन्ते पि वइ छनी मगला अला नबानी से बे लामटा थाना मना लामा पन्ते पिन थाना अले बे न नपना लिंक दो अजोले चाहिँ पहिला नि से हस्त जुया जुला अलि जि थाना अमेरिका वे रुका तने अनगना या ग्रुप छ लाटके मला थाना ग्रुप छ डेक दरुका परम्परागत बौद्ध धर्म संग्रहका बुद्ध धर्म संग्रहका जीवया चाहिँ जीवया चाहिँ सुरजो जुला मंगला अलि जिता पहिला इन्भाइट आको तर जिमौ नगए 3 वर्ष मौ नगए अलि पाइम सन्जिका सुगा हाले अलि जिमौ नामगला मनबला दा यो तला मला tik जो तला अलि एके तने अला वना लेकिन के तने तना लामटा तने गुम्बा तनदो मला सन्तालन यन्त्र बेला पुइटाका तर अला अन वना लामटा तना नापला त अला गब्ले एमवा जिजसा You're beat him some giga. Well, I disabi, I live up there now when you I let that's a color, I do that I get some amount of interest for it. I let Jimmy Arek up there picture and get together with you. So put that on you. I let practice as a lot. I let when you party out to get a little amount of time interest for it. I let Arek on the internet our Dichana Kainga. Kita kadap na sel yani nga la thai da na so tane jinwa te la ni ko pota ga dek de Nepal la a thanna so dek yo icha wala la thanna tan jin deka practice center बुद्ध धर्मै खलान्छनो इले चाहिँ ठना याइ ठना जिस हनावै चंगु बुद्ध धर्म हो आंगन छि नकिन हेर्न दिगु बुद्ध धर्म बुले चाहिँ एकै खपाउ खण्डरा छि जान विशेष जना छिगु चाहिँ मनको साग चाहिँ लामा बुद्ध अथवा महायान बुद्ध धर्म भ्याउ खगी गुख बुद्ध धर्म चाहिँ छु मनको साग जुल गे ख थो अनै बुद्ध धर्म हनचनो गो छनै छुए पाउ ख खास छैन लामा टे रे त चिन्नेवा त बुद्ध धर्म खा पाउ मको मकला जिसा तने जिसा पाक चंग च खगा तारा त जिने पाला जि पाके तने लासा बना तने फुक जुपटी का इंसान डेभलप यानी गो गाइटा मगला आ जिता वया तने सुरासा सेने कन्यो तने कम जे होला निनि कनी पे मनता निनि पे मनता अब जानो तने जिता धाम जो लाम जो केने मजो तया तने एकदम दय वयाना जि तने खरे जो खास तने लामो बुद्ध धर्म हो जि तने वे इंसान बद्रियान मा ना दाइको जेसम बद्रियान है मगला सेटा नेपाल जि नेवाट रे पे जि कासेना ओराट बद्रियान नि खास तर जिन निकम्बी मगला निकम्बिया तने जि नापानी सेसना त जि त रे जसे निकम्बिया जि निकम्बिया मा दगा तने जि त पहिला भन्दा पुजाया सेना टाउडुगा आ तर वछिने पे बालक कनी पिन मरे होला निनि पिन मरे होला अब जा जिता फरक चेन्ज को चुंगा वास्तव छुया फरक को पटे मक्का खाली पैसा फरक को मिठु चाहिँ सुखाले जसे न्यू खंगडुनी बज्रयान व महायान नगडा हो थुन्युले छुपा के छुपा रासा महायान दालो ठिके कास्टन धामा लासा ठिके हिन्दीयान दाइ थेर बात दाइ मगला श्राउ किया वदला अन महायान वे अन बज्रयान तो ग्या रासा मिडल स्कूल हाई स्कूल कॉलेज लेवल लाने ओले पा तारा सा श्राउ किया दाल के स्कूल लेवल जुला महायान दाल हाई स्कूल लेवल जुला बज्रयान दाल के जेदो सा कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल जुला ओके तने पास उले फरक खन स हनवै चंगु नेपाली हनवै चंगु बुद्ध धर्म हो लामाटे छ हनवै चंगु छि गु अन पाठ आयो अन दिशा का अब छि गु खन युपा सुख गे ख चाहिँ झठन सोचेन वे फरक खगी खासै छु मको फरक छिया मको के जेसा इंसान मन्त्र बन्यो न वया का जेसा मन्त्र बन्यो न वया का
इमसँग चाहिँ नि अफवाइना ट्रान्सलेट एन्टर हुने से भाषा पनि संस्कृत ट्रान्सलेट एन्टर होला जेसा संस्कृत टुम पनि मलाई जेसा ट्रान्सलेट एन्टर मरे नेवा भाषा अर्जुले चाहिँ फरक खण्डे दुटे चोका जेसा चाहिँ बनि बेला फरक चाहिँ चोका तर मन्त्र बन्यो चाहिँ नि इमसँग बन्यो वा जेसा बन्यो चाहिँ नि वा आठो बुद्ध धर्म खलाञ्जनले चाहिँ अपोट हाइटे चाहिँ उराटा बुद्ध धर्म जुसान नुनु पुस्तापि उराटे छ चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ उले नालाकाइ चौ मरो सिटीले गुगुटा छैन बुद्ध धर्म चाहिँ नालाकाइमा बुद्ध धर्म पञ्चशील धाइ पेगो खडाइ जसन ठिकीमा हो उड्डी चाहिँ छि बुद्ध स्याउ तर चाहिँ बुद्ध धर्मपट्टि उले मनको मसापि जसन चाहिँ थाइ ज्याख यारेन वर्तमान याउने हिन्दू करन ज्याउने ढकमा यो खटा वइजो ठिकै छि गुगुटा छ वर्तमान न तया यार है त बद्रे यार दुवे तुला मंगला हिन्दू पट्टि मको को चाहिँ छ हिन्दू ढका बिताए नि व त नि पट्टि मको खास चाहिँ तो चाहिँ जिता सरकार युपा अनुसार चाहिँ का फरक थिन्छ यानिङ के माउका गुर्जु बिना नापा टाइम जो कन जो आया ना अतर जिसा आज पोषा चाहिँ छुजा जो नासा नेपाल मठु ढाला मसु ढाला मगला कनि पि कम जरा कनि पनि कम जरा ना जुला अलि जे चाहिँ छुडासा नापानी के ए जिसा छुन यङ दासा छुन यासा येने मजो टाइम जो नाम जो चाहिँ सिक्का गोप्य ढोका छु इके याना न अनि मनोटासा मथुला मथुला चाहिँ आज जाता छायामा होला इके हिस्ट्री मथुला छायामा म आसा छु फरक दा अनि मेरो दासा चाहिँ आज सुयो हरेक येने उठो जे चाहिँ येने न मरो अनि चाले निगम मरो पिन्डा कनिनो मको निगम पिन्डा गुल्तक जाता समस्त वे ब्यायो चाहिँ निगम ब्याटासा वो निमो दाजकिदा जसा यो बिचाले नेन कन्या मरो ता म छन्द सुमन्दर ब्याटा ढका नेन मरो मला कनि म जो ढका हैट नि अब सेम ब्याटा बिन त खला बला जिमा का अले बिबला न छुडा छ कम द छुकम द दाता जि बिने ओ दामा लागु ने दाला मंगला निगा बि खाली मन्त्र छ बि वो गया में यो बिउ का वो छा बिउ का छु वो किस्म अब यो हिस्ट्री कनि मको त से बैकग्राउंड करी मुझे चिता मंत्र सो नापने बना किया यंगे अलवाया तक रिपीट है वो करेक्शन खा मिले जो मिला मधु से मुझे तो चिता इवेंट है ना माँ बाप ना वह मंत्र ब्याटा आसा हम जो नुआ वगनी सुध गाते आते ने मंगला अरे दाना जो ले कनी ना मको ये ना मको मंगला अरे जो या ना तने तो मैं पट्टी अट्रैक्ट जो खंडू गाजी साला तारा त छि तक्षणा तने ता चलो मरो आई पुता यासा पुता छाया वो सुकारो न या होला वो दे छोड गा कनी पिन मन त निनी पिन मन अति ज्यान तने छि तने यापटिला बुद्धिस्ट तने ल छ मेले तने छि जो खंडू गाजी साला बुद्ध धर्म महत्व मलाई छिटाइ नि चाहिँ आठो बुद्ध धर्मना सम्बन्धी जति नौ जुगा मलाई बुद्ध धर्म महत्व पनि बारे खला माछा ठौया इले मलाई 21औं शताब्दी इले वा चाहिँ छि संसार विकसित जुगु टुगु इले बुद्ध धर्म महत्व कुनै बुद्ध धर्म आवश्यकता छुटाएको बुद्ध धर्म दैवा चाहिँ त आर्निक संसारलाई एकदमै आवश्यकता मलाई एकदमै छोटा बुद्ध धर्म दैवा आर्निक वो प्लान है गब्ने जी मको वन अपने नो तारा सा वो के साइंस है नो पढ़नीति या नहीं के हैं बुद्ध रामायण हुआ का मंगला हुआ भगवान पर ओ टाइम है सुनका अर्जुन ने तो प्लान पटी मको मंगला तो यमले नो जचने के ने तो बुद्ध धर्म यदि जिंदगी दुख तारे जी भाषा जीवनो जन्म कायहरुलाई खाली नेतृत्व खाली म्यादतको जन्म जो पेला मको तो भवसायरन तारे जिता जन्म काइ पिन खाची एके तो भव संसार तरे जो खासा मैं छु धर्म न चाहिँ भव संसार तरे मको का बुद्ध धर्म चाहिँ तरे मलाई के चाहिँ जे सिका आपला न बुद्ध धर्म भने तरे जो खासा चाहिँ बुद्ध धर्म भने माका मे धर्म चाहिँ भव संसार तरे मका जी सला अथि बुद्ध धर्म पनि अंगन चाहिँ दिशा न का पाठ न यान्छौं दु धाइछौं दु नि यहाँ जिन पाठ यान्छौं ठगु जीवन काची चाहिँ बुद्ध धर्म लगे जाने गएको ठाउँ युपा हो खण्डु छिने मेरो छुन धाइले छैन नि जु जीवन ठाउँ ठाउँ युपा हो छिपुन ठुकुन लगे जिरेका सल्लाह सुझाव उडास ज्याजो न्यासना दिपि नियमी भाजुमे जुपिन त बि मासगु पाटियाहरु न त झिस सारा छ जिउ शरीर चाहिँ जि मनो त शरीर अप जि त समाज लगे जुसिने चाहिँ बुसिने चाहिँ हुर्का जुसिने एकको नेगेटिभ एनर्जी दै छ नि जो
अनि वो दु चाहिँ जो यहाँ नापा चाहिँ निगया सेना टाउका नेगेटिभ एनर्जी मरेका पोजिटिभ छ चित्त त शुद्ध यानिन्क्यो नामहरु गाइदा मलाई अर्जुने चित्तै त शुद्ध यापटे तताने कि वो नापा पाठ फुट यान चनौका अब ठीका बालक याना त वास्ते अच्छा यानो न ठीक माला निक म त न ठीक माला मलाई म छ ग्रुपिङ के जन माला याना यान इनकल लासा तने पक्कना म चेन्ज व चिन्ता दक्षिणको यान जस दक्षिण भित्र तने अझ दक्षिणला छ 1 महिना तक बालक यान देश तने यका युपा खण्डैका थायो तने चित्त यो तने रोग थायो व्यवहार यका युपा हो खनि आंकडामला बुद्ध धर्म नालाकाई जोपी नेपाली त डुकी अथवा मेपी गैर नेपाली न उल्ले चाहिँ मनको सापिन के तनला आठौकने तन स्व लगा धासला हरेक ठासा तन विदेश तन उले दो मगला तन टौकनेला अफ्रिकन तन यका लगा जछ गटु बुद्ध धर्म अफ्रिकन त घुमघुमाला छि आचार्य थे जछ बिन लुगा सम्झे मछु इंसान था ग्रुप एटा तने पंचशील द बियो किस्म याना ने पाठ्याना त्यासका जोसा पाठ्याना आया याना डेभलपमेन्ट चम्बिन्दु बुद्ध धर्म लगे जते सिडेगा मसिडेगा यो काय तने क्षेत्र नेपाल सरकार बुद्ध धर्म उली चाहिँ प्राथमिकता गुलिते माउखा उले टैजोङ अवस्थामा अंकने प्रि सरकार लोकल गभर्नमेन्ट वा केन्द्र सरकार इके चाहिँ बुद्ध धर्म गुल्टो महत्व ब्याजै हनेंगा जों छे छिवा आ तकला तना गभर्नमेन्ट तो लगाला तैला मरो मगला यदि जिसा तने कलायटा गुम्बा गामा हरेकन देखला लाछ छु अस्ट्राकल मरो इंसान रेस्पेक्ट दियो इटा आत जोले छि नेपाल त चक मर्नी तना जो छु स्टेड मगला आकाश में था मैं थाइपिङ देशला के श्रीलंका जुला थाइल्यान्ड जुला कम्बोडिया जुला तन्जानिया ततारंगा इंसान बिहार दैथे डेकटाउदो अन्त भगवान बुद्ध तया मगला एकदम ता बालका डेकटाउदो नेपाल ताने पछि सन्चनोदो मगला देखियो रगा छ नाबा देखो न का तर ओले सक्सन मजो निगा बिस्तारै देखियो नेपाल तास तमारम ठाटा से या कोशिश जान्छौँ न उन तिने चाहिँ जो स्टेट है बाल्टिमोर बुद्ध थाप्न याउदो नेपाल तर्फन मन्दिर देखा अब के चाहिँ काले बुद्धिस्ट मके हिन्दू प्लस बुद्धिस्ट हमलगा थन्ना छ दुला डोमगला अब पशुपति बुद्ध मन्दिर देखा अनि बुद्ध न तेटा जिमेन पार्न याउन महिने छका पार याउन अनि अध्यक्ष त गभर्नमेन्ट चाहिँ के सकल छुएमरो देखता तने इंसान चीजन देख मालना छ परमिट बिउ ये छु अब्स्ट्रक्ट अवश्य न एको खलाको मन्डु ख इन भ्यामडा संकेत न जिरा वइजम ठुले चाहिँ तो बुद्ध धर्मना मनि जिया प्रज्ञा जिया त निने लो मंगो छि धामन्डु छे खण्डुसना कनाले भए छुदो बुद्ध धर्मना प धामन्डु ख तो उडास ज्याजो मार्फत मन्दिर ढटकी मागो ख चाहिँ छुदो छेदु सुनुले जी स्वयंला उडाटा सब मेन ढटकी मा पनि छुदो राचा ने जी उडा चाहिँ तने बुद्धिस्ट का पियर बुद्धिस्ट का मंगला ये तंत्र मंत्र फक एप्री जी बद्रियान त ख इके जीता निगम ब्याता दो मंगला मताने से तने जीता त बच्चा रिजिबला निगम बि गुजुस वो निगम त बालक ठिका छाजी या त नो ठिका तने मठोजा ग्रुप के जना बालक निगम छौछ के यान संसाने जीवन तने यक्का युपा हो कने पोजिटिभ थिंकिङ होइ छ नि मलाई यक्का फाइदा जी के शरीर त छक मुख चित्त त फाइदा जी चित्त सुत या खसा चित्त ब्याटा जी उडा टाउ तने नपाने से फुक छी कर्म काण्ड पूजा पाठ फुक छी बद्रियाने किस्म यन्चनो पेगा बद्रियाने का के बालक ठिका याने गल लगाता छ प्रोड्यू मको इता कन्टिन्यू याना मठोसा तने गुरु पेंगे नेना अठौकनाल गुरु पिन यको के नेना तने या छ बाला के उडाटा सम पदि मजु बुद्ध धर्म अवश्य न मु इ उडा सहित बेलेको को सुबाइन देछन छ ज्याजो लिपाङ विले छु न्यसतै छ न उडा समाज बारपट्टि कान्ठ गु झका चंगु छुकु ज्याजो त छि गुकुर सोचन ठु ज्याजो छि नेना कि मजिना ठु ज्याजो बारे छ कन्डिस उडा सो ज्याजो कठे टा छ जे छैन हमरा पनि मजिना मगला जिका लिंक न मरो के तने सु पाखे वो न मरो के त नेन मजिना दि उखन छौ तने वा दि तने वा नेपाल प्रेस हो वो छौ नेन हिम्मत नै नगो एकदमै बाला र मलाई यान्छौ कार्यक्रम एकदमै बाला टाटा
तारा चाहिँ झि नेवाटे उडाटे सन चाहिँ थप यान्चनो अनुभव गर्नुपट्टि एकदमै बाला यान्चनो एकदमै बच्चा भयो यो पाकेला सुबाडो यो लागि होला तया कन्टिन्यू यानी लगाता छ एकदमै बाला मगला त्यसन फिया भई अरेक चिया भई मस्युपट्टि चिया भई चिउपट्टि न तन फिया भई अवश्य न यको जी सुबाडो देसान जुना उडास ज्याजो त नो खमा पेज लेको सुबाडो एकको सुबाडो प्रज्ञाजी छ सुबा फुलचोक दशा क्षमा न कला दिता राम्रो साजी मगला यन्दन म पदा दशा उको ओरा समस्त पाके ओरा पाके माफ फना जना 4000 जी समला मको मगला एन थाय मने व कते गानी मगला त तावपट्टि फिलिङ जो कते तयुका ला सुबा एकैको सुभा देछन जुना प्रज्ञरत्न तामाकार जुयाटा वेकना ठगु पेसा निसे ठगु बुद्ध धर्म ना पठाप्स नाला वेचंगु बुद्ध धर्म एटा काया ठगु नुव ख वेकना काटिगु जुल अवश्य जी उडा जाति जुगुने दिस बुद्ध धर्म एटा नाला ठगु जीवने छेले फुसा एकको हे बालागु जु एकको हे ठगु जीवन सहज रूप न्याकी पैगु बाटो परन चुलाइ थेगु आशा फलसना जे काइ छिनु ज प्रज्ञा जी हाना छक छिटा एकको सुभा पेन्चुन देछन जुना छगु हरेक पला सफलता जामा थेगु काम न उडास जसो छ यासे जिजा प्राइवेट कठा गले बेटिबी प्राविधिक पसाले जी बिगेट आधारित न ठुमे उडास जसो बायोनिक उजा फसे आइटा बा सुभा जे मा भा